Ko te rōpu e whai ake nei, ko te Puni Kōkiri Ministry for Māori Development. Yeah, clap. Clap. Te Puni Kōkiri, the Ministry for Māori Development, is proud to be back on stage at Pipitea to perform in Haka Tū. As one of many organisations across Wellington who have wholeheartedly supported kaupapa Pahaka over the years, we are really excited to entertain you with our collection of waiata tonight. Our bracket this year pays homage to mana whenua across the wider Wellington region, and we also bring some festive cheer to whakapiki ake i te wairua. A kua ngā piki me ngā heke i roto i tēnei tau, we've managed to pull together a hearty group with a mix of seasoned veterans. Did I say that right? Thank you. I never passed English in school, whānau. But I made it. Anyway, where was I? And absolute beginners brought together with one single whakaro, te whakanui i tō tātou reo rangatira. We want to thank the Wellington Māori Cultural Society for breathing life into this. But also, young special mention e te whānau, small special mention, our own MCs in this rōpū. So can we please have a round of applause for Te Puni Kōkiri. Clap, man.
O mai anō te piki paki mo te Puni Kōkiri. Now I'd like a volunteer, please. Please, TPK, te tahi o koutou. I'm going to pick on the MC later, so I won't pick on him.
You'll do, Mata. Hara mai. You recommend? Yeah. Hey, okay, no. Yeah. Introduce yourself there. Papa, ko ai koe no hea koe. Kia ora mai tātou, mai te tau toku pāpā, ko tāna ki tauma, te maunga, ko tia o te iwi Māori, ko wata te awa, ko Pariaka te Marae, mai te tau toku māma, no ngā pui, no re tēnā ra mai tātou, ka tō, ko ai tēnei, ko arapiti ke pangaia, tune toku ingoa, no re tēnā ra mai tātou. Tēnā koe. Now, with the beautiful jingle bells like that, what jingle bells can we expect from Te Puni Kōkiri? Oh, you can expect much more next year, so Maria mai whānau, hope to see you next year. Tēnā ra tātou. O mai te piki paki paki e te whānau. Now, huge round of applause for our MC. He brought his twin back, Goosey. And honestly, that was tino paira wātu e te pāpā. Tēnā koe. How did you feel being switching from an MC and then straight into performer, now you're back an MC? Oh, I just want to go to Matatini now. Nah. Hear that whānau? There's the standard. Eighth row. Now, ooh, hika, hika, hika.